اف چاغ و هەموو چاغاوە بخێر تەماشاوانên هێژا سۆزان بابانم لەگەل وەمە بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێکە دنج بەرنمەیە ڕیا کوردستانی. زەیدەتری 10 مەهانە پرۆسەیەکی لە باکووری کوردستانی تورکیە دەست پێ کردە پرۆسەیەک بناوێ پرۆسە ئاشتی و جیواکە دموکراتیک ji بۆ دموکراتیکردنا تورکیە هەرچقاس و ئالیە دەولەتێ وەک پرۆسەیەکە بناوێت تورکیا بێتێرۆژی بناو دکەن لێ ئالیên کوردی ku hem ji bo rêz Abdullah Öcalan îmralî pêktiye û hem ji dem partiyê ku niha pêşengtiya vê proseyê li parlamentoya Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê dikin û hem jî aliyê li Qendîlê û PKK rej din li ser vê û behsa demokratîkkirina Tirkiye û çareserkirina pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê ji bêjin doza Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dikin. Ji bo gengeşekirin û nîqaşkirina zêdetir li ser vê babetê mêvanekî me heye li Enqere bi rêz Mihemed Ruştû Tiryakî li Enqerê li gel me ye berpirsê rêveberiyên herêmiya Dem Partî û hevdem cêgirê hevserokatiya giştiya Dem Partiye. Bi rêz Tiryakî gelek spas ji bo wê derfetê hûn bi xêr hatin ji bo bernameyê me. Spas ji bo we ji bo temaşevanê me. Gelek spas. Bi rêz Tiryakî niha komîsyon jî îro Nûman Qurtulmuş axivî got roja pêncê tebaxê dicivin. Yani bi rastî aliyê Kurdî gelekî hewldan daye ku ev prose bi awayeke baş bi rêve biçe. Hem ji aliyê Dem Partiyê ve jî lê gelek gotegotên li ser medyayên Tirkiye, rayedarên Tirkiye yani em gelek cara dibînin ku dibêjin ev proseyeke Tirkiya bê teror. Aliyên Kurdî jî wek me behs kir dibêje proseya çareserî û yani çareserkirin û demokratîkkirina Tirkiyeyê. Bi nêrîna we hûn vê yekê çawa dibînin ji ber ku gelek fikar gelek qaygî di nav em bêjin hem raya giştiya Kurd li Bakurê Kurdistanê û her çar parçeyên dinyên Kurdistanê çêbûye. Bi giştî di vê qonaqê de hûn bi rêveçûna proseya çawa dinirxîn? Yani berê lazim e miroviya bêje ne ku nav nemîme lê berê giringiya yekemî çareserkirina mesela Kurd. Yani herkes dikare navekî li vê proseyê li vê pêvajoyê deyne. Lê belediye nayê wî maneyê ku nav ne midîme ne biqî. Ji ber wî em jî yani mejroja yekemî heya îro me got lazim e ev komîsyon navekî em lê deynin ku herkes xwe di wî komîsyonê de bibîne. Herkes piştgirî bide wî komîsyonê. Eger ev komîsyon navê wî Komisyona Türkiye'ye ve terör ve gelek Kurd ji vê aciz be. Yani hêj eger ev devlet, ev desthilatdar, ev hükümet meselê Kurda hêj bi terörê nav bike ne mümkün ev mesele çareser nav be. Ji ber wî lazim e ev nav vê guhartin. Baveriya me ew e ew ku em dizanin ev komisyon navê wî ne Türkiye'ye bê terör. Yani ew navekî din lêdeynin. Ji bo vî proseyê herkes navekî datîne hikûmet desthilatdar jêra dibêje Tirkiye vê teror lê vere em jî ji roja yekemîn heya îro me ji vî proseyê ji vî pêvajoyê re me gotiye civakek demokratîk û aşîtî. Yani em jî dixwazin eger ev komisyon navekî lêdeynin bila ev nav lê bibe. Ez bawerim em ê navekî bi hev re deynin ew nav jî ev duî navê de hem gelê Kurd hem gelê Tirk her gel ew xwe di vî komisyonê de bibîne. Yani em tekazîtkarin bibûne mamosta em tekazîtkarin bêjin ku navê komîsyonê ne Tirkiyeya bê teror be? Erê em dikarin bêjin. Bele. Baş gel. Yani wek we got pêncê tebaxê de komisyon dest bi xebatê xwe bike. Komisyon Parlamentoya ve Türkiye yani em çava bêjin tamam komisyona tüzüka parlamento heye ev komisyon tamam wan komisyonê divê tüzükî de nav lê danîne. Lê hinek ji wan pêştir hinek komisyon jî hene bi qanûn bi zagon hatin avakirin. Ev komisyon pirsgirêk e ev jî pirsgirêkek ye. Bingeha wî ne tüzüka parlamentoya ye ne jî zagonekî qanûnekî di heqê vê komisyonê de tune ye. Bi banga
سەرۆکی پارلەمانت برێز نومان قورتڵوش کۆمیسیۆن ئاوردە کۆمیسیۆنێکی فەرمیە کۆمیسیۆنێ پارلەمانت هەیە بێگومان لێبەرێ بنگە هەوی نە قانونێکیە داخوازم ئەو بوو مەگوڵ بلە بنگە هەوی کۆمیسیۆنی بلە زاگۆنێکی لە قانونێکی بە پێشنیارە مەژ ڕۆژە یەکەمی یا ئیرۆ ئەو بوو دوی مەسەلەیدا ئەم باوەڕ دکردن هەرێک بێاڵێتن بەلکی دەمە ئاواکردنێ نا لێبەرێ ئیرۆنێدا یا جۆتمەهێدا باوەریە مە هەرێکی زاگۆن دێنگ بوارتن کۆمیسیۆن ژی ji bo vê komîsyonê jî ew ê zabûnekî qanûnekî bêçî. بله باشە بابەتێکە دن مەسلەی قەیومایە ناب دەهمە هەند پرۆسە دەست پێ کردە بڕاستیژی عالیە کووردا gelek gavên erênî jî avêtin lê mînak bêjim li Wanê qeyûma Wanê 205 karker ji kar avêtine ev naçixasî ziraden pêvaje ya hûn vê yekê çawa dinirxînin komîsyon dê di pêşa rojda ji bo meseleyê qeyûman dê çi rolê bibîne. Yani evvela her yek pirsgirêkekî yani em dixwazin meseleyê Kurda bê çareserkirin. Lêbelê dewlet dewsetê xuya kirin tenê dixwaze bide ev mesele tenê navê wî çekberdan yani PKK bile devjî çekberde PKK xwe bike û ew meseleyê Kurda bê çareserkirin. Ev ne rast e yani mesela Kurda rast e li Türkiye şerekî çil û yek sale şerekî devam kir û şurata navên her çar parçeyê Kurdistanê dikarin bêjin ev şer devam kir. Ev ya meselekî ye dawîkirina şer tiştekî mühîm e nabêjin tiştekî ne mühîm e yani pêşiya eger demokrasiyê veke pêşiya çareseriyê veke pêşiya aşîtiyê veke elbette mühîm e lêbelê meseleyê Kurda ne tenê şerê çekler جه پیشتر یعنی وقت وگو یعنی ام هر هجرتنش 2016 حیا ویگا جانا سیمینه ام که اون هجرتنه ام هنک شار باجارا هنک ناوچه شارده یا کار بکنه بله demek ki servan der bastı ve desteratlar hükümet em bejim hepsörek şaradariya vazife vandurt ke o kayım da veje servan. Sadu benci çarja o kayım da veje ser şaradariya da. Cara seyemine peri 2024 jî du bajarê mezin sê bajar û pênc navçe servan qeyûm hatiye avêtin. Lazım ev qeyûman sistema pergala qeyûma bê guhartin. Yani dema em kevê diçin nav gel ji bo piştgirî bidin vê pêvajê vê prosê gel jî riya dipirse wek we dibên yani hûn bên evê meselê Kurda çareser ve ne meselê çareserkirina Kurda yani hep serokên partiyên hundirûne bi hezaran şoreşger rewşenbîr Kurda welaperwerê Kurdan li zindanê Tirkiye ne qeyîm avêtine ser şaredariya yani ev mesele wê çawa be hûn çawa behsa çareseriyê dikin bana pirsgirêkên ji ber em jî ji hikûmetê ji desthilatdara ya ji bo wan em tînin zimanê eger hûn divî meseleyê desambî bin lazım e hûn jî hinekî gava bavêjin yani tamam dünyaya vek meselê Kurda meselene li İrlanda heye em bêjin Afrika Batur hebû li İspanya hebû li her yani li pir devleta ev mesele çêbûn yani mesele wexta ket em bêjin proseya çareseriyê dawiye em bêjin hereket xwe fesih kirin hereket çekberdan ev li Türkiye en pêşda yani Birêz Öcalan biryarekî da got em ê gefesê bikin em ê dest devjê çeka berdin ji ber ku em mesele bê çareserkirin yani hûn dibên heya çek hebe heya şerê çekdarî hebe mesele çareser nabe eger em wisa difikirin em ê vî şerê dawî bikin em ê devjê çek jî berdin em ê devjê PKK jî berdin mesele çareserkirina meselê Kurda be eger astengî derdixe em dikarin dev ji wan lêbelê em bêjin gavên mezin avêtiye hekekî hem Birêz Öcalan lêbelê devlet hinekî divî meseleyê de em dikarin bêjin wekî sist e yani samimiyet nikarin bêjin ne samîmî ne muheqqeq di wan de hinek nesamîmî hebin jî heya vêga em bêjin samîmî diçe ev mesele bi bawerî diçe yani baweriyê me vî proseyê heye gelê Kurd bawerî proseyê heye lêbelê gelê Kurd baweriya bi hikûmetê bi desthilatdaran yani pirsgirêk e ji ber em dibêjin eger
AKP و MHP حکومت هنکی گاوا باشه باوریا گل به حکومت جی به دستوردار جی به سیستم به پرگار جی ایا گاو نه نابت باوریا گل جی که کم بمینه يعني حقيقة إنه يعني بري بسد باجار بسد جيا يعني تمام باجار مجبين عليه فايدة دنا في مهيدا دنا ترمهيدا يعني دسبك طباخ هذا نجي 2000 جو مجبين عليه تمام مجبين هذا جي قلبيات داريس ما فرصة فرصة جي ما نتفرص بيجي حكومة صميمي لازم هيك جواب بوجه أم باورم فرق هی آواکرنا کمیسیونه هنکی اویگا بین با آویتن یعنی آواکرنا کمیسیونه دی herkes bile bizanı be ev pevajo fermiyet yani edi fermiyeta vi prosevi pevajoy hem karim yapacağım. Hey avakrına bir komisyonu heviye mawe yani hem mesele girtigaha hem mesele kayyuma hem çend meseleden heneki gava bağlıca hükümet. Eğer gav navaje biçi be باور بکن امجی دولت جی گلی کرد گلی تر تمام گلی روشیلات نامی جوی zarar بله هدیه و حکومت نکی باور باور بله و بحثا گاونا آویتنی کرد کو هم ترکیه به گشتی هم جی روشلات ناوین دی zarar بینه لی د پروسین بری داجی یعنی کرد تجربه یعنی ازمونه کوی هيا کو دوان قوناغان دا گلک جاران راستی دکو دولابان هاتیه یا جی وەک دبێژن ڕاستی کۆمپلۆیان هاتنە لەسەر ناوێ کورد ئاشتیانە نێزیک بوون لێ جارێک دی کورد هاتنە گرتن گرتیگەهان تیژی کورد بوونە ئۆپەراسیۆن هاتنەکردن هون vê carê çi qas ihtimala vê yekê li ber çawa digirin yan hûn vê yekê jî nîqaş dikin û egera yanî dek û dolabek ya jî çêbûna provokasyonekî li divê proseyê de hebe Yani bu provokasyon çenebin gele Kürt partiya me ve tamamı em dikarim bêjin gelê me hişyar parti hişyar ji bo provokasyonekî çênebe ji destê me çî bê em ê wiya bikin bile herkes vî bawerî da belê dek û dolab mesela dek û dolaban bêjin yani em di nav gel da jî wiya eger ev mesele çareser nebe Türkiye ji faydaki nabine, menfaateki nabine. Mesela pevajoy çareseri acara ekimin nabel 2012-2015. Yani bejin seri 10 sal derbas bu. Ev pevajo hatta xırakir. Bejin deste devlet ev xırakir yani bahsa binekin. Ya derbas buçuk. Lebele pey karabuna ev pevajoy ev ya bejin yani Türkiye jibi Çin menfaati. Yani jali diplomasiye revşa Türkiye de 10 sal beri başlar na. جعلی آبوری روشا ترکیه جده سال بله باشتره نه جعلی سیاست امبیجن روشا ترکیه جده سال بله باشتره نه aynı فرق بیجن وقت زبش اوی دو قشت yani دو پرچمیه ترکیه جعلی دیپلماسی دوست Türkiye روش بروش kim dibin yani devlet Avrupa Amerika gerek devlete tekili olan xarabiye جعلی آبوری 10 سال بله روشا ترکیه جیرو baştır bu yani her ali بخرابتر چیه لیبری من روشا کرده بودیم یعنی راست کرد بزرگ دانه بدر دانه اما کیت کاره بیجه روشا کرده جه 10 سال بری خرابتر خد کسی کاره بیا بیجه یعنی روشا کرده سیاست کرده پیش ورد کرد yani eğer ev cajı ev pevajoy ev prose deste deslandara hükümeti AKP ve MHP yani ben heza به خراب کردن باور که بلکه امجه زرار ببینه و دولت اوه 10 قط جه زیاده تر زرار ببینه ام ویاد بجن اگر ev mesela bir çareser kirin برای آشتیانه برای دموکراتیک برای براتی اگر به çareser kirin gele Kürtçi gele Türkçi her gelce ve menfaat bibin eğer be خراب kirin disa şer dest peki disa bir trilyona milyara dolar eğer be kaç kirin disa hazara insan dest can kabiden yani herkes ye zarar bilir jibeli هذه ما هو أرجع أما يجي روسي يجي بروجي ما أنجام بستين باوريا ما هو بله باشا و بحثا بجشتي جواكا تركيا كير يعني بتايبتي از بو جواكا ترك بيجم جبر قالك جاران جبر ام وقت روجنامه نويس ام روجنامه وان دما دشوبينن يعني نزيكاتيه كباشيه قالك جاران لغور لبو بروسي
لێ بەگشتی جیواکە ترک ئەس بەحسا ترکان بکەم ینی دناو ئستانبولێ ئەنقەرێت لە بورسایە بەگشتی لە ترکیەدا gelek baweriya xwe bi vê proseyê nayîn yanî rexnetkin dibêjin hikûmet dixwaze PKK'yan bîne û li wir bixe nav şaredariyan dixwaze li vir bîne bixe nav siyasetê dixwazim behsa çi bikim mamosta ev e yanî ji ber fikreke wisa li dijî Kurdan heye di nav civaka Tirkiye'de hûn vê yekê çadibîn yanî bi rastî niha di vê qonaxê de civaka Tirkiye Tirk yanî ji bo vê yekê amade ne يعني ام بيجن آمادن نه اما يعني قال لي ترك خوازه اف مثلا شرط چک داری ده داوی کرد قال لي كرد ويا خوازه وحقيقي رو يعني مثلا بيجن نيارتي هناك بناب انسان ده هبجي تمام ترك ام بيجن نيار كردان ويا راست يعني بلكي ما في كردا قبول ناكن بلكي هبونا كردا قبول ناكن يعني بيجن پرورده زمان مثلا وصل بلكي وانا قبول ناكن بلكي كردا قبول كن يعني هاتنا مي مرحله دخوازن نمشي دخوازن بشرط چک داری دارم ليه حكومات حقيقة له كردا وترور آنية باهر يعني ما تشقى بحثا مسألة كردا كريه ما في كردا بواتي وزماني كردا قبول نكري ناوي گنده هاتی گوهرت ناوي انسان هاتنه گوهرت ناوي عربه و ناوي ترکا ناوي زاروکا يعني گلک مسئله هنه هیچ ام ده پارلمنته دو پی کردی داخل دنگ ما خود بکن يعني انا هر يكي مسألة شارداري كي بيجي للسر بيجي بيشي فيا بنفسينا بشاف بالدهام بالصدام بوليس وعسكري وانا راش ممكن يعني انا حمو مسألة يعني انا بيجي كما دولة بيتش عاملين ارتيه ولكن دولة بيتش عاملين ارتيه قلجي الباندورا دولة حكومتها ماي انا بيجي ليه اجار يعني روسيا چارەسەری ئەرێکی ئەگەر هەنێکی پێش بکەوە ئەس باوەرم گەل تورک ژی هەنێک تشتا ببین يعني بيجن جارك دا تمام ما في كردا قبول بكين وكذي قبول بكين لا يا دمك كذا بلكي بيا قبول اما قاف بقى اگر بيا فهم بكين يعني هبونا كردا ما في كردا زرار نادته يعني تشوا مثلا بيجن كردستان باشور دما آبابو يعني هرم کردستان دما آبابو لتركيا تمام تركيا بتشعب كي نيارتي لدم دبل إيرو حمو قبول بكم دبل أو هرم دوست تركيا يعني نيار تركيا نينه لتمام روشلات ناوين در حق هر دولتي ده هناك تشتي خراب بكارن بيجن لبل تو بارتي تو سازي نكارن در حق كردستان باشور بيجه زرار بيجه تركيا تشتكي وسنينه يعني الأنبياء بيجن روجاوای کردستان جیج بو ترکیه نتهدید يعني هبونا كردان بتركيا جيج بو تركيا نتهدید يعني كرد ام بيجن وقت هاتنا قتل كرين وقت ما بيون هاتي انكار كرين جي دروشما سلوان وانا هري جري هري مزن بيجي براتيا جلام يعني قال كرد هاتم براتي باراستي يعني ام بيجن يعني نيارتي نكري قال هيك يروجي ولا نكون يعني قال يكون مثلا بريكي ديمقراطيك بريكي ارشيتي وبريكي براتي ب تشارل سكرن ام دكارن لتركيا جي لعربي لسوريا جي لايران جي هر جل سر اخف بالزمان اخو دكارن جيان اخو بمشينه وقال لي كودجي لسر اخف بالزمان اخو بتشاند هنر اخو بهبون اخو نجبو تو دولتي نجبو تو ملتي تهديد نينا أنت كارم يا بيجن أما بلاكو سياسة الدولة كردا وقت تهديد نيتي دما بحث كردا كريه بحث تروري كريه جبري أبيا بيجن هنكي ناو دلت الكادا شكستين شيء بوديه زارو وانجي دمان دبي شريدا دس جانا فدانه يعني بحزارة عسكري بحزارة بوليس دس جانا خدانه يعني أي جهة وانا هنيك مثلا أما أمبورن المسألة كردا بريكي ديمقراطيك بريكي آشتي بيشار سركرين قالت ترجي ويا خبر بله باشا gelek عالی لتركيا نها
تێفێم کردن هەنێک ئالی دخوازن پرۆسی خراپ بکەن دخوازن پرۆڤاکاسیۆن بکەن دخوازن ینی پرۆسێژ ڕێ دەرخەن تێفێم کردن لێ gelek nîqaşek heye ji bo ku Serokkomarê Tirkiye bi xwe jî timî behsa guhartina destûra bingehîn li Tirkiye diket. Bêje ev destûr destûra dema darbeya 12 îlûnê ye divê werê guhartin aliyê Kurdî yanî pir zêde li ser vê yekê wek bêjê fokus nakin yanî bêjin niha qonaxa yekê de zêdetir mesele çareseriya pirsa Kurd e. Gelek alî jî Dempartî û Kurdan bi vê yekê tawanbar dikin bêjin bazariyekê ye divê navberê de. Ji bo ku carek dinyayê Erdogan jî dixwaze destûra bingehîn biguharîne û yanî destekê ji Kurdan wergirê ji bo ku careke din serokatiya xwe li Tirkiye misoger bike. Lê Dempartî gelek caran vê yekê red hûn vê yekê çawa dinirxînin. Yani em jî diparêz em jî dixwazin destûra bingehîngê bê guhartin. Yani ev partî roja ava bûye heya îro viya parastiye viya bêjin. Yani em viya dixwazin lazim e bê guhartin. Yani gerek hukmên li dijî demokrasiyê li dijî mafê mirovatî hene divê destûrî de em viya qebûl dikin. Em jî dibêjin lazim e bê guhartin. Lê belê ez viya dikarim bêjim yani eşkere heya îro navberê Kurda û navberê dewletê navberê Dem Partî û navberê hikûmetê tu axaftinekî em destûra bigehîn bigorînin bile Erdogan jî carekî din du care din sê care din dîsa bikaribe bibe namzet tiştekî wisa nebiye yani hikûmet viya teklîf nekiriye viya nerast yani navberê Dem Partî û navberê hikûmetê de axaftinekî ewsa çênebiye yani ev ya nerast e hinek ku dixwazin ev pêvajo ev prosenekî ji armanca xwe ev ya em bêjin ew ewana diyatîn ziman lê tiştekî ewsa navberê bêjin hêzên Kurda û navberê hikûmetê tiştekî axaftinekî ewsa tune ama em ez dîsa dubare dikim lazim e yani ev destûra bingehîn em bêjin mafê Kurda înkar dike yani hinek destûr têda hene hinek madde têda hene ku mafê Kurda înkarkirina mafê Kurda jê bingeh distin bingeha wê ew e ji ber lazim e ew vê guhartin ama armanca me yani em vê destûra bingehîn guherînin em û hikûmet bibin şerîk bile serokkomar karvecarekî din bibe namzet tiştekî ewsa tune Serokkomarê Tirkiye biraz Erdogan dikare bibe namzet ez viya bêjim yani 28 da 2028 da hilbijatinekî çêbir yani hikûmet bêje em 2027 da em hene hilbijatin yani bêjin destpêkê 2028 da biryarekî Musabîstînekî jan partî karveja em naçin hilbijatin yani ev ya nerast yani mesele Kurda li Türkiye mesele herî mezin e yani kî bûye serokkomar carekî din hatiye hilbijatin du carê din hatiye hilbijatin ev mesele jê mestir e yani ji 2022 heya 2025 bêjin AKP 23 sal 24 sal li Türkiye hüküm dike yani ev ya çareserkirina meselê Kurdan îne ki em bêjin yani 2022 da proseya çareserkirina mesele Kurda hebû 2005 da 2010 da 2015 da 2020 da na yani prosekê wisa tune bû AKP û Erdogan hilbijatin ji ber wî ev ya nerast yani karkirina hilbijatina em bêjin girêdayê vî meseleyê nîne yani wexta vî meseleyê hatiye înkar kirin Kurd hatine înkar kirin jê hilbijatin karkiriye ev hikûmet wexta ji bo çareserkirinê hinek babetê jî ev hikûmet vî hilbijatinê kar kiriye yani eger muhalefet bixwaze hilbijatinê kar bike ev bi hêza xwe kar ya zaten mesela 2024 da CHP bikar partiya yekemîn 2023 da em bêjin Brez Kılıçdaroğlu 148 Rayistan bu Brez Erdoğan 151 Rayistan yani ev ya bi hêza muhalefet heye yani yên ku ne samîmîne ne xwazin ev prose ev pêvajo bimeşe dixwazin van gotina bavêjino te man nerast Bele başa wek Dempartî we amadekariyê we eger ku mesela Rojava guhartina destûra bingehîniya Tirkiye be
ئامادەکاریەکی ئەوە تەمام هەیەش بۆ vەیەکی بۆ نمونە بێ فلان خاڵ دەبێ بێن گواردنش بۆکو مافی کورد مسۆگەر ببێ ڕاستە هەیە بله يعني كوميسيون ما كوميسيون حقوق خبات دمشقينه ام جبو في امد اما ما هيش اماده كرنا خو برايه گشتيره پروانه كريست بله تمام مامۆستا مەسلەیەک پڕ گرنگ بوو هەفتەیەن بەرێدا بوو ڕۆژەڤک و هەر کەس لە بەندێ بوو بەڕێز سەلاحەدین دەمیرتاش و بەڕێز فیگەن یوکسەکداغژی و گەلێک زیندانیان سیاسی بتایبەت زیندانیان نەخۆشی یەک کورد بێن بەردان لێ تەویک و بڕیارە دادگەهی مافی مرۆڤان یا ئەوروپایەژی هەبوو لێ دەوڵەت نەهێشت و ینی گرتیان کورد بەتایبەتی بەڕێز سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ ji zîndanê bên berdan. Ev jî gelek fikar û qaygî hîn zêdetir kir di nav civaka bi giştî Kurdistan û Kurdistana mezûn Bakir û Kurdistanê ez bêjim. Lê dîsan hûn rijdin li ser birêveçûna proseyê. Bi rastî gelek alî dipirsin yanî gelek xelk dema me dibînin dibêjin eger we berpirsên li gel dem partiya jî berpirsên mê Bakurê Kurdistanê û axivî bipirsin gelo ev bawerî ji Kurd tê. Ev bawerî بوا بخۆیە یان باوەڕیەوە بە دەسەڵات یا دەوڵەتێک و مەجبورە ئەف پرۆسەیە سەر بخە يعني باوەریان مە بمەیە یا بێژن ئەمە ئەم ژی دەوڵەتێ تێکژی ئەم بێژن هەیەکی مەجبورەش بۆ مەسەلەی چارەسەر ژێ ڕەوشە ڕۆژهەڵاتە ناوین ببینن لبنانە حەیا ئیرانی بناو شەردەڵێ يعني احتمالە تورکیە ژی بیاد بینە ئەم شەر بەدەست بێ بسوە ev agir bigije Türkiye ve ihtimalle Türkiye jiviyat. O dema ev pevajı 2015 hayya iro 10 sal. Yani ev proseye çereseli vakta xarabu hayya iro. Amcen 10,000 kes dest jiyana xodan. Bir şehre çekler. Yani herkes viyad biner. Devlet viyad biner. Bir şehre çekleri pek ihlasına ve pek viyad bitiye ev mesele hatiye asteki evse kujiro peştir. Brezilya cevabiyet beje. Yani bir şey çekleri em giştin armanca. Kujiro peştir. Belki demokratik em mesele xo çaresi. Peki bir meseleyi de samiye. Jiber vi heviyama ko ev prose bigije armanca. Heviyama az karın diye bejim. Yani heviyama bimeye ama hevi Rewşa bejim hareketler siyasete kurdu. Rewşa destekleyen Türkiye. Bana hamudan bilim var. Şart mert jibo çareserkirini müsait mecnun jibo bir ihtimal bir mesele bir çareserkirin. Meseleden an rastla bana hamu her iki fırsat ki Despeki afaktin enerji bu. Yani gel bir yer bu sefer hepsini kim öğrendirene, hepsini şartları öğrendirene, bazıları siyaset medeni Kürt öğrendirene, yani kayyum ser, alet nesler şartları, onu hiç bahsa prosesi çaresi etkin, aşiti etkin, demokrasi etkin, uğraşıcı etkin, ne var? Yani ben herkes yaratmak istiyor. En şiriyati. Cibur yamşid bejir hükümetine ki lazım bir mesele. برئيس الهدين داويتاش يعني حقوق بخوازه حقوق بجا شرط وفرزه ونوي برد يعني بنجا في دوزي تنا وجزاء دايا برئيس الهدين شنو تاني بارتي بوليتيكي عادتيه هي دويت بيت داجي تسو جيكتين هي دوز بي بنجا يعني اهليان بيجن جعل حقوق امكانيه جعل سياسه جي اگر تواجه بين بشردن يعني بردان الهدين داويتاش ev prose yani em bejin min gehek yani ev de piştgiri ki mesela yukarı biraz demiştim. Yani lideri babiye az bavarım ve piştgiri bir daha bir prose o ev prose ev peştir biçim. Yani ama az karı yapmışım. Jiber bir lazım biraz Selahattin Demirtaş, Süleyman Yüksek Doğa tamamı siyaset medarı Kürt en koş doza kovanı hatine girdim. Eş başka doza hatine girdim. Lazım havalı mebleğlerden hem de bir helidan. بله باشه gelek سپاس برئیس محمد رشدو تریاکی ل انقره جیگری هفسروکاتی دم پارتی و هفدم برپرسی ریوبریان هرمی دم پارتی زانم کاری وجه هبو ل gelek سپاس بو دمیکو وقتر پس لورز جورا اجتماع تماشا gelek سپاس بله تماشاوان هجا
وەکە وەژی دیت مە پرسا گەلێن گرنگ لە میێوانی خۆ پرس کرد بەرنمەیە ڕیا کوردستانی هەر هەفتە لەسەر بابەتێن گرنگ نابابەتە هەری گرنگژی ji بۆ باکووری کوردستان bi taybetî birêveçûna prosêya aştî û civaka demokratîk e gelek gengeşe pêraya gelek fikar li ser bi giştî civaka Kurdistanê çêkiriye ku gelo dewlet semîmiye dewlet de ku dolavan dike aliyê Kurdî dê çi bikin dê rewşa Kurd bi giştî li bakurê Kurdistanê Tirkiye çawa be her hefte mêvanekî me bi taybet ber pirsên ku bi taybet bi vê prosêye re eleqedarin li gel me dibe pirsên ku di serê we de hene fikarên ku li gel we heye em ê ji mêvanên xwe bipirsin em bi wî awayî jî hatin dawiya bernameya xwe heya hefteyeke din şad bextewar azad bişî